Da li može da se izleči artroza kuka i na koji način? Prijatelju, sve može da se izleči. Sve može da se izleči. Postoje u određenim situacijama, znam da doktor Nikolić može sigurno da izleči artrozu kuka. Postoje određene tehnike kako to može da se reši, znači obavezno korigovanje navika, određene vežbe da se rade, da kiropraktičar pregleda kičmu, postoji BFC, kosti, mišići, ulje za regeneraciju dubinskog tkiva, čuvano ulje doktora Kristofera. Međutim, u nekim situacijama mora da se primeni određene tehnike koje nisu svima dostupne. I to su tehnike koje zna doktor Nikolić, doktor Milisav Nikolić, imate njegov sajt drmilisavnikolić.com, on je najbolji svetski ortoped i on zaista, ja sam imao priliku da vidim, stvarno čuda radi. Ne postoje praktično problemi koje ne može da reši. Postoje problemi kad je neko povredio kičmu u takvoj meri da ne može da se oporavi kičma, pogotovo ako je bio na operaciji, onda tu nema prostora da doktor Nikolić deluje, ali to su vrlo, vrlo retki slučajevi. U ogromnom broju slučajeva doktor Nikolić to može da reši. Znači, kad kuk toliko propadne da mora da se menja ta glava kuka, onda obično se ide na operaciju zamena kuka, ali doktor Nikolić to može da reši. Ako nije u podmakloj fazi, onda korigovanje navika, vežbanjem, korišćenjem BFC ulja, čovjek može sam to da reši. A u nekim slučajevima mora da angažuje doktor Nikolića. Krajnja opcija je da se uradi operacija, to je rutinski zahvat, da se stavi veštački kuk, ta glava kuka i može s tim da se funkcioniše.